I'll keep an eye on him. I think he reads the game so well, and then he can sort of bring that explosiveness in with some really good running. He's got good speed about him. He's an elusive runner. Got to keep an eye on him. The 15 for the Roses. So 'n belangrike rol wat Garth Abrams gaan speel terwyl hy die wedstryd begin vir die Roses span. En nou onmiddellik is haar aanslag. Romal beweging van Sapel wil stuur. Hulle gaan hulle opponente moet toets. Davids wat seker maak. Nou sit hy Romal beweging. Moeilik om dit te stuit. Onmiddellik Roses op die aanval. Wesbank, hulle gaan hulle keer moet ken en seker moet maak. Kan dit die eerste punte wees van hierdie wedstryd? Maar het jy al 'n maklike skop gehad? Dis die vraag, Eugene. Well, that's true. That is so true in these conditions here. Kyk wat maak hy met hierdie een op het 'n wind wat dwars oor die veld waai. Hy maak seker dat sy span voet lekker sterk. Hardloop Manuel met die bal. Andre Manuel wat ook sy insluiting in hierdie span verdien. Hartning nou steelkant om met Davids, die kaptein. Spelers wat wag. Hartning, hy sal net die bal moet voer as het Chandler Davids die keer. En Davids. Wat? Solomons, Xavier Lee Solomons. Lyk of hy sy skopskoene saam aan Msbury toe gebring het. Lyk tog of Lance Korabe die veld verlaat buite ons beeld. Solomons wat net seker maak. Bankspan. Nou is het Wesbank op die aanval. Hulle sal die verdediging van Roses wil breek, maar goeie verdediging aan die kant van Roses. Steeds agter die voordeellyn. Nou beweeg hulle effens oor die voordeellyn. Manne aan die regterkant, die bal onderskep deur Manuel. Manuel! Come on, Manuel! Kan jy dit glo? Verspot maklik. Andre Manuel wat sy oog op die bal maak met sy derde doelskop. Roses wat nou van rad verwissel. Reeds 3-3 in die... Nou sit Haat wat die bal kan invoer, maar onmiddellike strafskop kan Haat van afspeel. Hy doen dit. Weer is het goeie verdediging, Manuel van Roses. Maar nog steeds 'n geleentheid vir die manne van Wesbank. Paar meters van die doellyn af. Steelkant om. En er word afgerond. Goeie werk deur Wesbank. Klasspeler Destin Wellman. Tref hom goed. Ongelukkig langs verby. Ball might be a second shove here for sure. Tyreek Hartnik. Goeie skrim deur Roses. Denver Klute, verseker gaan hy die bal agterop tel. Nee, Hartnik gebruik te koker. Nou is dit August hier 'n gaping. August, klas deur. Oh, hy sou gehardloop. Is dit Moore Marines liewer? Banana. Come on, go. Okay. There's a couple of interesting things to look at here, and that is just from our viewpoint, and you can see it from... Besluit is geneem. Ja, goeie roep deur ons Steemo. Alfred Otto. Hy kry hom reg. Nou is dit Solomons wat die geleentheid het om suksesvol te wees met sy 4de doelskop. Dus ek dink hy sal 'n bietjie dieper moet speel en uit diepte uit moet hardloop. Weer Fortuin wat seker maak in die lyn staan die keer. Alson Davids, hy wil sy tweede 3 trek. Meters word gewen. Wat sê die skeieregter? Maar hulle wys hulle klas.
hier op Malmesbury se sportgronde. Zaideli Solomons. Ongelukkig daai enetjie wat regs verby is. Maar sover het hy 4 doelskoppe oorgeklits. I'm not sure who's more disappointed. Well, they're not. Look at them. They are happy. They are wanting more. Well, he is not Colonel happy. Abrams Spruce. He's not happy. How can he miss that kick? Get that over. However, the points don't lie. And it is Roses United that are leading this one by an absolute country mile at the minute. 31 points to 5. Telling wat weghardloop van hierdie Wesbank span. Kan dit duidelik sien. Nog steeds Wesbank. Alles op die aanval. Man aan die buitekant Solomons. Bola water aangee. En dit werk. Goeie passie van spel. Ongelooflik. Hulle wys wat hulle kan doen met bal in hand. Well, do we have a tick? Well, shut that down, folks. Shut that down. Your boss potential techie town moment, and he's shown a clean pair of heels as well. Wel man, mijn kansen gaat naar Lani. Lani nog steeds op zijn benen. Nou is het Mark Andries wat die verdediging op hem uitvoert. Wel man, Solomons. Apollos op die verdediging. Nou is de verdediging wat nou zo ver. Moeilijk om hierdie linie van verdediging te breek. Nou is hier geleentheid. Bal wat gejaagd wordt. 2 Rose spelers. En het spring in die handen van Carline Lawrence. Oh, there's about 10 seconds left. I make it. Sien ons alles gelukkig. Hulle het rede om feest te vier. Solomons. Links voorbij. Van Wesbank. Kan hulle deurbreek. Goeie aangee naar buiten. Oh, so bijna. Hulle kry dit reg om af te rond. En hulle breek deur die verdediging. Lyk na Swarts wat afgerond het. Leef het in die tweede helfte. Maar die wedstrijd was reeds in die sakkie. Dan wil het maar net so effens die voet van die pedaal afhaal. Net zeker te maken. Hulle is gereed vir volgende week se uitspelen op Boland Rugby Stadion. Die halve eindstryde wat plaasvind 15 November en dan 22 November die finaal van die Sanlam Boland Top 12. Wie gaan dit wees? Groep B is het reeds Saldanha en Robertson wat gekwalifiseer het. Die vraag is wie gaan bo eindig in die afdeling. Ons het 10 minute se speeltyd oor in hierdie wedstryd. En in groep A is het nou Roses wat die voortou neem. Moses, the captain himself, Alshon Davids, for me will be the Sanlam confident player of the match. Kan jy genoeg saam met jou stemmie, Eugene? Moeilike besluit, maar met sy 2-3. Interessante besluit. Manne wat dinge nou rustiger vat. Solomons wat 3 punte byvoeg. Roses wat bal in 'n skep. As 'n speler van Roses. Flous hulle. Geleentheid. Lani. Kan hy aanrond? Dis presies wat hy doen en hy bak hom reg onder die pale. Vir 4-3. My, oh my. Wesbank intercept and try. I think there's only about a minute left. I saw the referee show there's 1 minute. Well, the conversion is unsuccessful though. Wow. But here they come. That was first intercepted. Then he knew he didn't have the gas. Gave a little bit of a dummy. Then passed it out wide and then even further wide. Milani finishing off a really good move there yet again. In the games you can see what Westpac have to offer. But the other question I have here, will that points difference matter now? Because Wesbank wat nou van rat verwissel. Nou skuif hulle die bal deur die hange. Geleentheid weer eens. Ja, gaat een man in die binnenkant uit die ondersteuning. Kan jy dit glo? Herhaling.
certainly given their all, their best bump. That kick is unsuccessful. The referee blows his whistle. That's time. And it is the Roses that will go through to the playoffs next week in Wellington. Who they'll get, we'll wait and see. But this has been a very, very good performance. They started brilliantly in the first half. Second half, yeah, McLean August of the Roses out. They jubilant yet again. Their team have crossed the line.